again, extremo pal. Boys. Oh, nahatan ng kilala agad kung nino ang paghuna-huna kay sakit pagpadayong kahiputak pangin di ka nasabot nga di ka pa maarang nga ditliga ta ako lat pinakamaharang hapanya ka kalaban nahihimo nga abo pandadlagan na nga daan na pipinula ka mo kampurihiyon 8 tribuware ka nat labot pambuutan lat postura pero sana mamaltrato sang nitigam ni ay kalimti permanente siyahang kamit basihan di man magpaprente entablado binabay og oras kami tumukar bisar maduit man dayo todos pag dilumugar di kinukul ba bis timalan sa it magtirok igatubang kat di para matagan him pagsirot XP igungot permiha im utok tigaman tinuulat nakaintindiha tinuo Stream of files, Region 808, Black Box, woo! Pew pew boys, yeah. Riko na mo ni Trason sa lit na abad ka mong kaawadi Rina ito amon sayop sa riliniyo itsalaan na di ka mo maarang magbasa-basa hinang ko panaan pagkatatangas ang lit kinarawat ko ang pagabaga para't pikit magkawawar hamapa ni nga talento haak natural maskin mga ginuuna na aprobar patay tanan na bita kada pagtukar nga diha am lawod bang kailat na lutaw di magaram kun hinot dapat kilalaon sang litin na pag-ekspektar na mahihibar o pagrapurban o panggap madagahap maging lirikal hagtaas na kita hit ka lugar rin ang kasuwari pa may naaabot hinyap ko mabaro ka pagrapara umabat kagihap itong kaawod kay itong kabulok na padakmul na wong nga bukas mo kaya mo nga tanan brutal kung magpanyakan perot kahimu hitong linya kapataroman malamang diri balanse kung timo kahambugan talento ititimbang masubos tim kamayakan ng timo pagrap sigurado mas naigbaw kay hapuno hitong kinabuhi damo na nubo na pik kinabunga sanglit dinak nahihipa usa kung kay ano trapatak diri na usad na Motherfucker, you can suck on this, drop a shit that'll make you wonder if you really wanna be the one to step into the ring. I do my thing, it's gonna be a bloody mess of whack MC apocalypse. They wanna know what kind of foreign they look for foreskin to determine my origin. No, I'm not rich, no, I won't be your boyfriend. No, I won't be pulling out my sex organ. Too many of my dick already. Whenever I'm about to spit, get the cameras ready. I'm unbeatable, yes, I beat them all too easily, like a Tekken 3 Eddie. But you know what the what I Viking said? But the pattern my style is exciting, my freestyles are better than whatever you're writing. For real, if you cannot do what I gotta be silent. Shut up, because we don't play. I see all of the other rappers trying to be doing it in the same way. Get the original, get the be a creative Filipino, get a unpredictable sticky flow, say something that nobody did before. Damo tere nere kakayano. Agin himo na namon. Butang ini nga kanta ha iyo playlist ng replay layon. Mga 2,000 ka beses kita ka mid drifting on S-Lex. We tryna take it really far. Denial that KCLR. Kicking. User Yos, ya dong. Region 808. Dayaw. Hapit lang makalintang una nung ko pa pabalik sa repisyon ng kultura di rin pinirit-pirit bagalat sirag itulog pa among tirik na tirik duro-duro pambalas perot na kontrat ba pilit premi ka maturan balos tan nahihimo nga obra kung mabatian pati talingam napapasug pa mga gusto't mabatian mababatian din na marut balitan at gusto maging datihan just may coconut daw pero hirap puro gata mas makarit pat badyaw talent mo singgit ko pala hinunghulbot pa ero pa ilula. Ay. Region 808, 8, Region 808, 8. Diba. What you know about that, bitch? Let's do it. That kid got a nice verse coming up.